Kurora mani ekyayebembeire yo what up people banytarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yeah man. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Kubatangira ntekanize no rubazo Kitara TV hona halo kali akutuhondera uraboli mu Uganda uraboli aheru ya Uganda kwanda muno kushima nti we bali kutekinga gobire no kamanti koteka akasente solo kuba no tuhondera Kitara TV ntekanize zaitu zona zone zitukora Kitara TV ite tubo kwegesa no kumanyisa ino bye bayirota manyire mu bunyoro na Uganda yona kutwaliza hamwe amabara jura syo muhendo mamulisa kanda ino bamuyo bamoli mpako wa moti maka guno ngambire twina kuba tubaletire bintu ebyembaga ntibyamane bijja kwa ni basomesa yes kwenda kubasima muno abantu bono tuhono oli mu kutura kaire kane cyo inakora otiba kuba no sharinga abantu abandi basoro kuba no barura urubazo runo otiba kuba no mentioninga no muntu mu comment section naho mwete ajarule ekintu kine kikubazaho oteba no kugamba nti kukole kiko commentinge in the special way Kitara TV nkonda kubatangira teka nzorubazo ande mundetero muntu aine kintu kya kusobora kubana tukanisa na tukanikiza kintu kya kusobora kubana bino nabaza unaitwe omuteka nzono nina munywani wanga Akiiki Aliguma amabala gaga kusinga tinkwenda gabaza kugasobya nebitimisa ajja koda bitugambira mu maisa nuwende sede kitukwenda kubaza ikintu ekiri very important twino Obuhangiranwa bwingi muno nkaito abanyoro abatoro abanyankole basically atita tumulingo tuli ba Kitara twenda kubona tuzayinga muno hali bunyoro maybe na toro ebyo kusinga bya nebisana isana no tukwenda kubambi tulirayi ebyo Obuhangiranwa bete bikusinga bwingi abantu babisisire ombutamanya kandi no obano nabandi bakimanyire nabensonge egyo Akiiki ono ali well versed habi Obuhangiranwa bingi muno mbunyo hano namugamba leka mwete tubaza abazemu atusobora ensonga abwaki ebintu nibisisikara hawako olulimi ne rufwa abwaki enjwara nefwa ensonga kiki twina kukora so niko tujja kuba tubaza for the next one nawe kina kora yo sigaraho otasobora kuba no wegondeza hantekanize nkutangira Kiki wewale muno Julius mpamba ntinia Akiiki niwe yenyine mpamba uramuki abarozi ba Kitara TV abarozi ba Kitara TV tubatangiriye nayo kambatangire mu rubazo runo amabara banyita Aliguma Ahabyona asimwe Akiiki kionka abukolera muno rwenzo uri kuli bakantekaho neri yakule kule maiso mwana omojo wakana family ndi mu byasi anzara bafuma mbogo ndi muyiwa bose ndimwe bafuma mbogo kaba byasi abazara isenyo batabachwezi kandi abamama banyina nyowe batabasayi nduga kuli kihenda kihoko kabuoya district ya Kikube hano mu Bunyoro so ndi mwana zana ya Bunyoro nkora nekitongole kibyakweta the Cross Cultural Foundation of Uganda CCFU kionkana nkora nemirimo endi kusakamba consultancy na UNESCO World Heritage Center yemirimo yange gengikira I think niwo muntu ahikire kubantu ntugendo mu runyimiro omwaka omuyaka gwebale no mukuru gwebale naye webale guhikaho kirungi nti ugarukire na amani yabayeho byona ati amani ina musayija tukaba tutinire muntu gamba ojeyi kiraba kitabayitu webale amani wina nkusima na byona of course webale muno andanyagamba leka tubaza abazemo habintu nsonga kyabwa kiruhangura nabo noni bufwa hati kikuru bali kamaze kusima abakozere iki amani abokwati twakubaye na hano tubaza Obuhangiranwa kuba bari buferire kimwe tutakubimanya tukusima obukama
obukama burugireyo mali bateekawo programs bali tujja kwongera tubibazeewo bibakozere nahali ahandi bakusakutereza mukuterekerezamu nayinywe media Kitara TV kugamba nti mujja kusigala ha mulamwa gw'okubaza olulimi olunyoro muno olunyoro abugamba titulusomere kwika university abamu nanyo okusanga olundi ndi ebigambo ebindi nibimpa obuzibu kola kubibaza kyonka Kitara TV nanyo mwagamba nti mpaka programs zino zijaga kuba mu lunyoro tukusima muno kyonka kyabuzo abwaki obuhangiranwa abarozi runda bawuliriza obuhangiranwa is culture obuhangwa is nature rundi environment around us nayo kyantalibanizaga oyiro ati atareho ebintu bibiri culture olungereza culture obuhangiranwa hatarona tradition tradition niyo emigendezo enyerabya emyetwalizo abantu ebibakora ebekeni bakora for some time rundi kumara akaire kaingi aroho values abantu ekibatwara ngukiriki amani tugamba kuteeza amaju abanyoro tugamba tuteeza amaju it is a value ekyo takusa kukwataho I mean kuteeza amaju is a value practice so culture obuhangiranwa birimu ebintu bingi their values traditions ebintu bibazaho principles ngumukuswera togenda kuswera mu nyanyoko n'ebintu bindi byono muhangiranwa bata abakibigenze ni birugaho omanyire world over rundi munsi yona ekintu ekikazaho obuhangiranwa muno is the issue of the language olulimi kintu kikuru tekereza munti tubayirege intugamba tuli banyoro tutakubaza olulimi olunyoro tubwa tuli banyoro atukuba tuluzingira identity yaitu nk'abanyoro tuluzingira identity nawe ki olulimi tukiteekeo munamani habokuba na government naye Kurora at some point 2007 akarabwa bakweta thematic curriculum inti from P1 primary 1 up to primary 3 abana basomera mu ndimi zaabo obuyiro obwo kibandi kigambibwa nti omwana kukwata kulunga ebyakusoma ajja kubanza yege mu lulimi lwe the surrounding but definitely niko kinako boyiro biro bino okwesanga abazaire akuba nakyenyumiriza mu mwana we emyaka ebira inesa tumbo akubaza olungereza kurungi tikyakubaire kibi baite kyatakumanya into omayisoko omwana tajja kuyita munyoro zikuyita mujungu kandi atakusa kuba mujungu akwa mujungu nayo bakurora no yeta muno mujungu bakuseka bagambo no tagira buhangu baite omuntu oyenyumiriza mu buhangwa bwawe olulimi lwawe okurumanya abana begero olulimi katugambe tuti thematic curriculum bwera batasobokere mu masomero ahaka kyekisakolebwa abana bamanyi olulimi hakuba no wango omwisiki na olulimi rumutalibanza baitu nyina kulenga okugamba nti mwegeseze olulimi mutwaire mwayisenyo tambaliza rujungu senyo wasomere kingo tambaliza rujungu aina mubaliza olulimi lwaitu olunyoro atito butugamba nti olulimi tulekera tujja kubatalibanyoro era ni ensonga ngambire tutandikire eyo olulimi so abairo binge bikozere baitu jayibazawo bate ensonga endi obuhangiranwa bwakinu bufa ariki beta reference points inti obukubaza obuhangiranwa bunyoro culture kikyo kuteekaho ingalo nogamba this is my culture this is the bunyoro culture for example arime ebintu ebiri tangible you know with culture there are tangible aspects and not bitakwatwa the intangible aspects hati what are the tangible aspects abo kwa bantu benda kurora mone ekintu amaiso gaitu obundi gatutamu bagatamu ngaro ebyo kwatwa ebindi tubindi ogenda kurora inti alaba kama baitu babyambire abeira ebintu bino tibifiirweho hamu ebintu bifiirweho kamparo kusima muno obukama real mpare kusoka kurungi baita handi gasane yo mukama kiyambenya mutukure nyikara habwongo bulikaire abo kubangira abaho muno kandi nkusaba rundi burano soborora ryoleka gasane egeri erikagadi teri haraira muno nyamarunda hali yo mukama kiyambenya mutukura omukama kebambe niwe yazaire omukama yatandikira obukama bwa toro kiyonka ateri mu kisaka atobo kuba no baza culture
otalesire the reference to culture egena nekoraki omwana jakwabuzamu byo kubazaho birinka katwa kubirora birinka amazina genza birinka omwana kwenda kwataho engoma engoma sazi noziyanka man kikuba kirikizi obo kugamba otyo maybe tojja kugenda yo maisa abo kugamba otyo nti atinka bino gasaninke ezo zitafirweho omuntu ki who is responsible evere munyoro nyo kutekereza nti buli bujunanizibwa bwaitu bwa buli munyoro rundi n'abantu abali mu bunyoro kugamba nti tufuyoke ebyo buhango oyo areki beta custodian into the custodian of our culture is the kingdom the kingdom is the custodian inti tuina kufuna omuhanda tuolekebwa obukama bulengerewo of course hali tugende ebintu byona bikwetaga ensimbi abantu basakutafayo muno baitu nabwo the responsibility ultimately ejagenda bukama bokuba ngia ruhanga niku iyoboforeke bukama nibo bakutulema nko bukama abalemi leaders will always hold responsible kyonka kiri hali twenka abanyoro buli omu haloli abokuba nyonka genda ogwasembereyo nyakwata ka video kagasa neki nyakusaculating onyagamba kino nikye kigenda ki omumaiso tukozereho ki alimu abagambe ngo tukole kino tinkagarukire kurabayo Kurora nti tukozereho ki kyenyini kanti eri gasaniemu kyonka nibikaro bindi byona so tutekulembeza obukama baitu bulakubaza obukama zetu echumitirize munaitwe tukozereho ki tutakabalize ki the real custodians bo obukama bumanyire emigaso yebikaro binu tutakagenze nti gafaini biriyo baitu bo bamanyire omugaso gwe kulinda ebikaro binu nkonira obukama waitu boina able leadership nti omukama akomera abantu abakusobora kutwara bunyoro mu maiso kumanya omugaso yake yobuhangwa oireho ekibayireho mu mirimo nyoyi nkozere mu bunyoro hano na manga gandi mulingo ngenzere nindora inti the leadership at the local level teri muno strong kandi they have not got enough supervision rundi okuhabura okukumara Kuruga haiguru eno leadership yobukame ya hanskuli bano no hali bachifo beta bati abamagombora alimu abanyoro bo mukama bali hansuku abamasaza bamasaza gam arowa wesaza lyange nyo hali ndugani we baleke mukuru baleke wesaza lyake kube abwaguzi sore so ingira aroho gap ya man kandi kinakolewa baitu tujja kubaza ngire ebina akolebwa so gap egyo etakilozingiro kigenda kutubera kizi because definitely bana ba haiguru basabotaija direct kuno hansi but bubako empowering abana ba hansi I think no bakusora kuba ni bakole emirimo kegi kandi abantu bakyali interested abantu bakyayenda obukama bwabo tukusaba kugamba tuti inti abanyorobo omukama bakwatanizege hamu n'obukama top administration bakagamba tugenda kusemeza urusozi pati y'urusozi rwa musajja mukuru tujya rubaza urusozi rwa musajja mukuru akwana rurunta mutima muno tinkinira abanyoro abali around bajja kulemu kugenda yo kwimukiramu nanyonyenka kimanye nayiwe ugambye tugenda yo ntwimukiramu kyonka who is giving the direction to our projects zing ankoro agambe galize empaka galize empaka ziro zikutekwa mwensi mbi MTN zikunga abantu bayingi zo ekyo nakyo kikyara mobilization ekyali ntaito ebaye nakyo akiro bukama bukozero bayi atufugambirege egalize empaka tuzivuga ntuzolekeza one of the heritage sites kurugamba etown enu tukungira abantu tukuvuga egali ntuzolekeza musajja mukuru ntuzolekeza mparo ntuzolekeza budongo kwa budongo kikaro kyobukama budongo forest uko manye mlingo yaizireo mukama kuragira emiti yone sorozibwe budongo forest etandiko tugaye tugenda mu Royal Mile so I think for me gaperi ha mobilization people mobilize from the local level
kyonka yo wili y'abantu ngire ekyaroho bonze n'ebindi bitakozereke ebindi bitagenzere kurungi bo abantu of course buli muntu wena nk'omunyoro aba nayenda kike kyali oyiro betaga nka abali mu bulemi kuba banko kuba sindikiyamu sort of ati ensonga endi awake ebintu bino nibikora kinibiwaho amagezi agabaire n'abayise enkuru yitu runda banyina yitu bayise baitu kitugahire muno etutumu kigambo kyakulingira kitugayimukize muno gatumbuire muno for example rundi kuteka ekyokurorwaho emibazi yaite yenzaro amagezi garoga ingi muno bunyoro hano bunyoro bagamba nti twabandize n'okusemeza nti twabandize of course kiri mu history kandi mananu magezi ago gahandikirwe kurungi atalago of course that has been written about Bwaitu aro ebintu bindi ebiri peculiar rundi ebiri hano bunyoro honka ahandi hari bitali ariho nko kuhesi of course abahesi kuno babaga muhanda gwa Masida I was trying to find out tibakyali bunyoro tukatumanyira nti twahesaga kiri kintu kyatu kyamani muno hano Bwaitu hati obutufuna projects za amani are we looking backward Kurora nti okay tukaba twine skill okusagyongera ututi au kwa mu economics are kibeta comparative advantage kiye kitwine kyamani ekyabandi batakozereke bataina emibazi yenzarwa alimu abantu abaina emibazi yenzaro abakumanya emibazi yenzaro hano hoyi kagadi kakumiro nkakiri yandongo bulisanka but embazi enu teri documented abantu runde ekwikara nekolesebwa mu byaro bayi tugambire genti there is a leader akugamba nti ati tugenda kuteeka focus mu mibazi enu obukama tibugira omugato akujunanisiba nebyo obwesi obwesi ebyo bomezi I think kiteeka kuba kiri mu nyamirimo yi impaka Bwaitu nyombe nkyali kihuraho muno impaka there should be a minister concerned na health Bwaitu menkyali kihuraho nti tukwimuke embazi yenzaro eno particularly kugamba nti this is a project rundi this is work not necessarily project omayiki tusisi obundi kugana tutegeza project wise akwati tujja kutekereza sente bayi kugamba nti ono ni waja kulira emibazi yenzaro eno tumuhaire amani gona nabwakuja bakola research ni wona abakusa kuongera mu busagiki mu muntu ngo byabire covid ekimanyira abantu basoko bakalengaho Bwaitu ero utakagenze na haraira obaino gamba ebikutufora tulibe embaganiza hali abantu abandi kulenga okubantu bitumbura utakagenze nabwe emibazi abanyuru batumanyire kuba twine empako tukozere ki kaptene kitukoze ki amani Kurora nti kunyumiza mu mpako zaitu nkahura abatoro bainaho banki kibete empako festival sort of abanyuru itu kaptene mukire because avenue kandi mbayo munoko mu batoro empako was recognized by UNESCO kiri intangible cultural heritage iki muntu atakusa kwataho kyonka very important element recognized by UNESCO under the 2003 convention of safeguarding intangible cultural heritage inti gali mahanga gataito muno munsi yona ana 5 againe empako abanyoro batoro batuku n'abasongora n'abamu abataito kyonka empako okusanga abanyoro abamu batagihaire the importance it deserves ate Kurora munsi zindi nko Muganda ajja kulenga yehombeke muno aikena hansi kwenda kuteka make teens Bwaitu nyo omuntu kunyeta Akiiki rundi nyo kwetu omuntu amoti maximum respect egyo niyo maximum respect eyinkubankozereke kukulembeza empako nyo kabangitero na motoka yange enyabandize gura Akiiki Kurora Akiiki obandinka Akiiki abantu balingi okumanya nti obuhangwa bwaitu kintu kikuru muno kintu kyamani bunyoro hano tukunira nti obutwafuna obusagiki rundi obutwateeka amani tukakora mobilization neti tukusakora empako festival abatoro bakozere kintu kino kyaba successful mwaka ogoyire kyo bakoze emirundi 2 mu mwaka bakolera Kampala ngira na Toro
Bunyoro hano okina kubaho era nkutero muranga abasigazi nyakyaitu abantu boina sente ebine bintu byo tuteke mu ensimbi tukola no festival ya mani mu bikaro ubyo amani atugambe nte pako festival abanyoro bona bayija bankaba Kampala ba buli hamu bayija bali mu nsi za heru bakusaga mangwe katugene tukole abanyoro bayingi bali mu nsi za heru kandi banda mu program zawe Akitara TV bayije tuteke mu amani kino buli mulingo gumuntu kusana okuyimuka yake Bunyoro ekindi ekiretereze ebintu bino ebyo Obuhangiranwa narundi ebyo Obuhangwa kugenda tutabifaho muno tufunire muno okugonza muno kwa sente kukira our identity nto muntu okusanga baina ekibira ekya family kirekerweho abayisenkurubu abayisenkuru myaka ni myaka muntu najja nakora na kitemu kwenda sente kutema mama kara mbao abantu bamanyire miziro ali Kuruga abakuba tobujja kutuma ekibira alimo omuka alimo emiti endi emiziro gitemere your reference points kala kamanzege nimba za kubanza if we don't have reference points rundi omuntu ekyararoleraho Kurora nti this is culture kikwa kikuzireke mukaba mwina na akalitango okukozesa kaliche no kuba nimulinde byo Obuhangwa ebintu Cross Culture Foundation program egyo yinkoraho ema program ezinkoraho ya culture for conservation tukusakolesa tuta Obuhangiranwa wa culture to conserve okuba ebitongulirize byona it is part of us obutwagamante ebibire bitwina byona tutemye akasente tukenda tutwakana okusakolesa part of your land funo seed but if you don't mind about your future generations then tujja kuba doomed orundi nempinduka hinduka yo chetente empinduka hinduka not gamba wiro ja gamba wither tugambe nkurakurana yomba abantu naye forcingire tukora ebintu nkebe bibira akora baitu kwana tenkurakurana etagendera na our identities tejja kuba nkurakurana Singapore ekakurakurana Kuruga mu byeina most of these countries zikurakurana with their local resources and the local resources are peculiar to those areas atito twantu gamba tuyeho ebibira byone bitwina tuombeke ebibira is our niche tourism is one of our greatest income earners ebikajo tuja bibyara habitu byere bikajo byona bikuleta sente but at national level tujja want to feel don't even at local level ebitere bitwina hano mu Bunyoro byonka tugambire nti in a few years of course are challenges no tujazwa these some of these animals like chimpanzees tugambire nti we are getting tourists coming to Bunyoro specifically track chimpanzees every chimpanzee gonzo omuntu arozeri tukusagama tu ya charging $100 mtu asatu na musanje asatu na munana asatu na mwenda Kurora some of these animals esente ziwakwire mu kutema ekibira nozihamu bakujja kurambura yoni kyo program ezimezi ntazikirizamu gonze ndiwa conservation kugamba nti omuntu tumuhe sente alinde ekibira era conservation tugiro lirege in terms of money in terms of ndi kibira tukireke tufuneho akasente kani mitwara abiri we should look at it in terms of our identities Patu ya Bugoma obuyatemerwe akabaho campaign za amani yokandika no mahule mirundi nyingi impandiko mahule ningamba this is going to happen president yaija yagendaho efo kwa kisa yagamba batamanyire nti Bugoma ikoze etemerwe nyandi ku mahule nyagamba Mr President kino borobo utakimanyire well and good we bali kimanya hatokozireho kanihire Akiiki president akonya andikira I addressed my write up to the president kanihire that information was received it is now 1.5 years ago or 2 years ago kandi Bugoma is still being cleared nkabanyiro kutakuimukiza kijja kuba kujunanizi batu kulinda nke bibire bititi ohiro bano abebembezi baita abo bukama ekibire kitikiri nko mikono ya government kibira kiri contested kandi nayo nkimanyiro kimpabuza na nyoki bagambe ngungambire kibaitu mulingo ngambirege many stakeholders are concerned
mistakes ezakozerwe different stakeholders obukama tulabuyemu National Forestry Authority titusagihamu but even naitwe abatayimukire mu kugamba nti ene abandi bakayimukiramu babakwatira ino bakwatirayo bugomo aromunywani wange gaji omunyamawure bakamuteekaho na point kugamba bugomo. So nkunihira what was lost mu bugoma, we should do something. And what can we do? Katweta abebembezi abali willing, abembezi ba Kikuba aho they are really willing. Administration ya Kikube district bakarabyaona motion bugoma kugiteka under Uganda Wildlife Authority habokuba increasingly Uganda Wildlife Authority enamulinge erolereire the areas where they preside over ngira kusingaho NFA gonze nyina babanywani mu NFA Bwaitu abokuba I think Wildlife Authority looking muno hali tourism sort of and NFA bokandibo tibali muno into tourism. Well, Wildlife Authority mission yabwe gamba conserving for generations. So their key mandate is to conserve wildlife inside and outside protected areas. Of course by now na arm ya tourism development kaina nyowe nkaba njai kusagike kintu ekyo atalate organization level was hano asana Aliguma here as Munyoro here inti bugomege obundi tiyakuba irahe etyo etafuirweho muninge nyuma ebibere nibibawo maybe bugoma would have been protected, better protected. Twagirolereireho muno hakwa kirikibire kyamanye ekitwina hanu mu Bunyoro kyokonyumirizamu alimo ebitera alimo enjojo alimo baboons alimo actually cultural sites za kingdom na nyonye nko Ruganda rwange omubyasi turugaho Bugoma. So I think akikuru muno ebintu bino bikuwa habo kwati tufuireyo habo kuba tuina the love for money kwenda muno ebyabwangu and at institutional level akantu kensimbi usata kwenda sente bayo ati buli omwa obwaraida sente then tuina tujakora ataro nabakuru abagamba Aliguma kutulemeza akasente akubaza akasente kanito akasente na nyewe nkenda kandi bulomu buloma afuna akasente yeza bakutondera Kitara TV kwenda kubadi basiba we bale bundo kubana mukyali daito kadi tuli na Akiiki Aliguma tukya tukyabazabazamu ensonga bwakebi obuhangiranwa Bwaitu bugenzere kubandi bukora ni bufwa kandi akusoborora ensonga habwaki tukyamuna tukyagenda maiso iro nyikiza nkujukizwa aba Kitara media bano abo bakukolera videography na photography abo kuba no mukora gwa ugona no gonze bisane birungi na video enungi inokweranga inakubunga ina wedding just tunga aba Kitara media basoro kubandi bakukolera ekintu ekikusinga yo kurungi basanga namba yesimu 08892 7 ajja kuba obaina aba Kitara ni vitu anteka nizorubazo ando Omugenyi wanga Akiiki okyatugambira ensonga bintu bino equite ebintu bino so tubaira environment twakimara ekindi at family level rundi mulingo tu kuikara ngira naho arebi kubura mu families zaitu obuire abazaire hati abo kwenda sente tituhaire muno abana hati okusanga gonze mu ruhu muraruno omuzaire hali tuli ntaka ikaragana abana kubaza nabo Uruganda the totems emiziro omwana tamanyire emiziro omwana tamanyire Ruganda rotamanyira aziraki ngamba twendeze muno ba basome bine ebinde ebya hamasomero okusanga even no holiday bagenda for coaching bagenda biki ati nyowe arebi nyaka ine nanyo coaching nacho etinyazendaga muno kandi omwana wange coaching ukusagikora Bwaitu tikija kumpaka na kuba no bwire bwe toja kungama mwana ali mu rumura agenda asumifu Kuruga saa 2 mpaka 11 ekyo tinja kikiriza kandi fine kala babazere basakuba bali na bize bali n'abaganda bano bayine tekaniza zawe zibakora ati bali nanke kisakati tukoze kintu nkekyo tugambira nti nkabana abana bayisiki ababo ojo bagenda ni basoma
obuhangwa bwabwe biki ebintu nk'ebyo abanyura bakitakola ekintu nk'eki nkaba Saudi Arabia mu mwenda omwaka oguhoire tuli na World Heritage Committee yaitira na Peter Mayiga Katiikiro wa Buganda Kingdom akasemererwa muno asangire abana Uganda abamu at that level kandi yatweta kulenga okumobilizinga the youth around Amasiro Kasubi tombs to talk about culture and how that site can be protected. Kandi ahamu na Busoga goze ntabalize Uganda Busoga bayineki bakwete kigangu buli ruhumura abana bayisiki abana bojo bakwitiranwa nibababaliza about their culture. Hano omugurusi wange baleke owisaza lya Kikubi akalengawo kibaza ekintu ekyo na Cross Culture Foundation of Uganda kyonka no omugo aina programu eyakwenda kutandika omugo I think plus some other person in the kingdom but I think it is long overdue nti tukerereirwa habokuba mulingo gambira abazaire tebaina buire obundi tokunenya abazaire mali n'abazaire nabo benyine hojja kusanga tibakubimanya mali yes but ati batakubimanya akiri twekole mu mulimo tugende mu bukama tugambe nti okay we can pay toro kyekozera okuba kitabe successful muno nka Buganda na Busoga bataka sente katayito bayina kuli bakusasula ka sente nakuli basasula ngabana bakusasula emitwalo 2 rundi omutwalo gumu kugenda kwega about their culture me I would be happy to attend or even to support to facilitate such a meeting intabana baitu bamanyi tuinaho spaces zaitu nkoto achemba za rukurato hall space ero ikimanyi obukama bwendera kimwa abantu bamanye emirwa ya bunyoro ekinkunira nto obukama tibusa kulemesa kwa this program aroho omuntu agambire genti abana abanyoro muije mwege habyo buhangwa ikusasule 15 bakakora mobilization ya mani amaredio nkahona naye tukakusaba anti program ekyo yes ogibazeho kandi kimanyiru tusaba mutagibazeho itwana tubibazeho wa mukutu so I think that's an idea idea egyo era abakuturora haruge abantu abagamba anti we do something like that nyo kweta na abantu tugira Across Culture Foundation of Uganda alinkira kolera tugire kibeta heritage clubs mu masomero alimu clubs abana kwege byo buhangwa abakuru ba masomero abakurora anti this is important by kirekitongole we start those clubs mu clubs abamu competitions abana ni basinga ebisembo I think amasomero ga Kampala kugenya someireyo I've seen ekiri serious kibeta nkoba zambogo kita serious by the way wasanga mu secondary prices in a high school university abana nibendera kimo obuhangwa bwabo kandi bayikira buli yomu nibendo busagiki bakwikira gonzo oli munyoro omutima no yiteyanoga tukozereho kisa Kitara Students Association kine ekiri ama campus abo nkaba member wakyo Kyambo gwalinya someire bayitago wundi nimbaza munywano wange Franklin aliyo I think sagenda na hansi masomero ga hansi ga secondary abana bakusaka kuba interested I think Kitara Students Association this is an idea bagende masomero kiruge halevo za iguru honka nakuno kusirimuka alimo so second abokuba akati yako yenda katereza kakyali abokuba obolalinda abana bagende mu university baje kuba batakumanya ne bibara discussinga mu kisa definitely ati me remember campus twabayuga nibete nkurato za kisa to no hura no mugenda yo baitu abanyoro bumanye muri tuliyo bayingi ababana barugaga mandrankas bali bayingi but they can't even show up mu meetings zeso kikuru muno so primary level kyongaitwa CCFU mu secondary abakwa heritage clubs mu secondary abakwendeze bakusaka kuyikira then bayikire kitongole wrote heritage toolkit osomesa otomwana about their culture from S1 up to S6 in a club setting so kiri bugungu ali amasomero agamu gali mu Dynamo Heritage Clubs Kagadi agamu galiyo
abokuba balina museums. So I think kikuru muno amasomero ago amasomero gona gabe mu heritage clubs abana bamanyi obuhangwa timanyire biro binu tukyazina ekizina kyaitu ekihanga kyabonyero masomero. I think it should be a must. Timanyire. Is it a must or is just on a will? Ekina kubaho. Toro bakikora. December nkabaho toro mu meeting. Nibatandika nikizina kyihanga lya toro. Bonyoro hano meeting kye wasembere gyamo. Nibazine ekizina kyihanga. Bona abana bakimanyire akibasomesa. Ata iyo nayo question. Because nkabasomesa bakubaire nkekizina nkekini bakyandika chats ni batinpininga mu class abako babaho abakuru abarugiye mu bukama definitely kizinibwa kyonka abakuru wabo obatabaho tuli bunyoro but kana take it for bunyoro bataba abakuru bonka kibe mu buli omu ekibaina abakuru bajja kusemera bajja gamba abantu bapikingire abako definitely obukama bukulengaho ukore kikusoboka nti obuhanga bwaitu ukoze buli protected and promoted. So I think kinakolebwa abana bina kumanya ebyo buhanga tunakumanya kizina kyihanga tunakumanya habwaki tuina kulinda obuhanga bwaitu as part of our identity and why we shouldn't let our culture die. Tugambirege the education system inti orunyoro buralo lemere crossing over to education system. What do we need to do? Tuhandike. I think tugende between akorati. Let us document our language. Ati nkwenda just osimba kati tugende mukumura kati. Yes, abakutunda kitate vitu kyale muntekaniza orubazo tukyaina owekitinisa Akiiki Aliguma tukyanyumyamu emigendero yaitu nkabanyoro tukyanyumyamu obuhanga waitu nkabanyoro habwaki bufire ne bitwina kuba nitukora. Yes, nientekaniza ito orubazo Akitara TV. Just nkwenda kusabaho katito muno tugende omukunywa moto izi tugaruke otarugaho. Make sense, not the ganga. Yes, tugire mu kuhumura okatitako anda tukyali muntekaniza orubazo Akiiki hali tugendeire tubaire obayino inda kutusoborora ebitwina kora. Of course twina kuba ntugamba nti bakweta kura buhura nituchure ariki kambikimba nyenda koisa kwenatira ntichure tugamba titi turakora kyabanyuro nke kizina kyaitu mulingo tugamba hati ebiturakora tukagenzeraho arokantu akambere nyira gamba tukabaho na urukurato rw'inganda hano wendi mbyasi kukani kibaza kitoba ababyasi babayo tukabayo bayingi ba Francis tugonza abo ba kimanya munywani wabo sande byenkyamu n'abandi familia byakagabani yatubungisiza ababyasi ba Kuruga mu bikaro bingi tukaye bantu mukaki 15 kyonkoroze mu ababyasi tuli bayingi enganda hano nyo kwenda kusiba abasita bekozeremo omulimo gw'amaani Ruganda Kirundi
enganda zirimu nyingi abafuma mbogo akandi abafuma mbogo abekozere mu mulimu abafuma mbogo ano baamaani munywani wange Kasoro Amoti ali mufuma mbogo amaani nanyo mufuma mbogo n'abandi enganda zekozeremu omulimu zikumiti bati ati ziri zona ataawo nekyo mbenyi ndaga obwanga wakibukufu Oluganda rumitinga ruta abantu bali 50 hani enganda niyo nikye kitu kyemerezaho culture kandi culture ni empagi culture has to be made relevant in the current context inti obu tutakole ebintu as a clan kugamba nti ekindesere hamu hano n'abandi is culture is the clan tukole ebintu as a clan tujja kufuna abanywani baito omunywani asakutaba nkoli your clan mate association owe kuba a group ekozeremu ekozere just an organization tejja kuingana as a clan association arumpa kikinde kijja koraki ekijja abateraniza titugambe ni tunabo Uganda tibakwati baukana so tugenze ebina kolebwa abekulembezi baitu baina kutoleki omuhanda oguhikire tuina kufaayo kumanya nti bunyoro yaitu kandi tegenda kurugaho hati buli kyo kuba n'okora LC1 owomuruka owisaza LC3 ba MPs abobukama nabebembezi bikika muri ngokalwalize bakilani leader ate osanga oli otugeze tugambe oli mulisa batabeno mwebezi uwo mwebembezi wanyo wabalise exactly so tufeyo muno kumanya about our culture ebyo Obuhangiranwa baitu so abekulembezi omulimo ogwo mukyana gwa amaani abekulembezi at all levels naye wina family oli mwekulembezi abana bagambire emiziro abana bagambire ebika abana bagambire hali muruga kirokiro nyombe ero na meeting no omuha bene baitu na ngambire ali turuga aro family izindi zinkabanta manyire nti na myaka yange eno uzetali nyingi zinkabanta manyire nti twinanga n'obukwata so kintu kikuru muno ekindi tuna kuhandika nokoleka ebintu bino nkanye kumukora Bakitara TV abokuba mwina program ezinde zimukozere ni mwoleke ebyo buhangwe biri mu bunyoro kintu kikuru muno so abahandikire nyina mnyoni wange Robert Rukahemura alengero kuhandika handikiraho mukama kabalega enganda za bunyoro emitwalize n'ingeso za bunyoro tuhandike tuyongere kuhandika tuhandike nananka no mugato no webyensimbi Isaac Kalembe nalenge I think nabandi nabo barugeye batandike kwa so that nti no tuliba turugiro haba tuligaruka balisanga ibyo kusoma yego tuhandike baitu nabanyoro no twikambe kugura ebintu bino aho ko kuhandika no kutaga ensimbi omuntu warahandikire gura musagike twasaba byabusa okwenda program Kitara TV ibyo kwenda kuleke bibuhango byabwe sasore akasete oije tubyoleke ubyoleke so culture shouldn't just be for the sake of fun and talking about tuhandike let's write bantu bainga abahandikire nti habwaki tuina kulinda ebichweka ebitwina hano ebyabonyore biwakote heritage sites why and what are these sites are these sites documented in a comprehensive book gamanti these are the heritage sites of Bunyoro bina hali biri tinga kiboine kitabu kimu aro walizege na gasani ito gasani abantu abakusinge bamanyire bamparo gasani ziri nyingi baitu ziri nyingi muno kibala wa abo bali mukama yabagana abina na gasani kibala aro gasani nyingi gweta kibala ina gasani nyingi ne bichweka ebya Bunyoro hano bingi muno so tuhandike musajja mukuru bakagihandika for example the history maybe abatagimanyire mu gitoze ege assignment musajja mukuru hill and omukama kabalega what is the history there tutoze history eno tugimanye baita abantu bahandikire baitu tunakoyongera kuhandika omulimo gwo kuhandika ekindi ensinga nto the youth focus in agenda mu ba youth hat ensinga nto tukakuraito entuliza programs za radio bamuta Haji Burhan kyakwaire abazaga kandi radio obwiro obo ina following ya mani muno program lindenge sono rulimirwa
linde ngeso yaoga kya sabiti basahibiri nyongi jjuka ogijuka abantu nibawuliriza so tukoze kurora nti ebintu nka bino bi featuring in current conversations Abakitara TV ne TV zindi zone zitwina bunyoro nezindi gonze tukusagamba ne TV zindi zitali mu bunyoro zoleke ebintu byaitu ebyo buhangu abokuba ensinga anto zigenda muno zihondera program zino emizana itukora tugikole ntwenda kurabyaho na message zaitu emizano twatwina emipira ari emizano inkulire emipira culture for chimpanzee protection emizano egyo tugikora tubandize kubaona intergenerational dialogues tukoze muno kagadi na handi nakuli Rwenzori alinkizire kolera nti tutakazaine aroe dialogue abantu abakuru babaze muna abato habokuba okengera omupira nibwo agwensinga ento zikora zikusinga kwenda so how do you add a message of culture mu mupira guno kusika abasigazi abo baliza mpira aro I think mu discussion ege kintu kitutabalizo muno na muno discussion ya midiyene itakuba naye contribute kenki amani kurante ebintu bino nayo bifuati manyire yiwo gambo manano ko abokuba obokutunura ebigenda muno mu radio gaitu ma TV social media TikTok naki tukurura muno about culture so whereas tebane kibakozireho nabo baina mulingo bakumakinga culture lose relevance in the current context ama radio agamu especially agatali mu town gatekero programs zindi bambi ezo kumenga shwanti ebyo buhangiranwa n'ebyo buhangwa bakubibazaho ha radio social media kikola kingam kiri kyamani baki manyire nyo mukusakora kimukusakora Kitara TV na obukama bubairo wijwiraho na program zogenda ama radio gona ni babaza ebyensi mnywani wange Robert wagonza aboli bakoze muri mu kukoto na Francis Mugerwa katufune yo na program zindi radio zone ko mulingo babaide ni bakore byensimbi this time biri just culture na tradition titwaka ine na kiri kirungi tukwende ensimbi katufune yo program endi eri culture and tradition ukira kitali kya media katufune yo program endi eyo gamba gasani zine zimugamba ngo tizifiirweho ngwati nazo tujazikora by the way I'm glad nkwenda kusima I don't know biro bino ohakuraninga page ya Bonyoro Kitara Kingdom and I think niwe Mugerwa should be Mugerwa these days akoro muri mugwama no kura kuteka heavy koikyo akuhandika muri Nyoro the other time wazaga page yo kama bwa Bunyoro ne handiko mu Rungereza and I was like so really biro bino kirungi muno katekero wa Buganda baba atwitinga atwitinga mu Ruganda kikuru muno kana hali tugendo maiso information tujaga gikangia mu rujungu hunka katubane ikyaitu abanyoro tuandike no mu runyoro rwaitu obutabo obutukwandika nabo bemuki mu runyoro because ati orunyoro rwo butukurutumbura ati okimanyire even ojagenda Google it recognizes Oruganda ngoro nyoro turimo ojagero handike mu matoke what is matoke ikisoboro nkwenda nyonkwenda mpandikeo what is omugunu omugunu nesa kisoboro abana bakimanyi omugunu oyoga tujja kufuna yowe byokulya natusobora nebyo kulya ebyo abo kwayo kule nayo kaliki baitu kintu kikuru muno kuandika ebintu byaitu mu runyoro let us document abana abato baja tugamba ngo okay mukwenda orunyoro turusomeho where are the resource materials tukasagika onke kitongole Cross Culture Foundation NCDC rundi National Curriculum Development Center kufuna resource materials za S1 na S2 tukozere some course units on ethnicities culture and ethnicities batugamba where are the resource materials ati na Bunyoro kuturagamba tuwewe tukwenda orunyoro rusomeho muno resources bira kandi urundi biri no mu runyoro birinka
twangire biriyo abantu balengereho kuandika mananuko baitu tuina kuandika ebintu bingi mu lulimi lwaitu tuina kola websites ezikuyigisa olunyoro gonse rundi eziri mu lunyoro okuganikya oyikala noteekawo nayiwe ebiganikyo bino aloki alemera abantu awo ejwere kinyebere oluganikyo lumu lwalemera abantu lunyebere baitu kikuru muno kuruteekayo mu lunyoro n'omuntu ayege nti kino kyo tomanye bokuteekawo hali omuntu nafuna na chance y'okusomesa n'omwana omuto baitu n'omukulu akwati kuligama n'abakulu bano bakola nabo tibakubimanya so kintu kikuru muno I think ekindi ekitulina kukora tugende mu maramizo abakuba amaramizo gano gabaire agamu gakulemesa obuhangwa bwaitu Obuhangiranwa bakuba byeta bya stand ati nyo wenzayirwe banyeta Aliguma Ahabyona Akiiki ondateka Akiiki abandi bayinda kunteeka mu nyikirize ndi kyonka kuba mabara Aliguma Ahabyo Ahabyona nguli yakuli isenyowe ali Reverend Canon oyambatize kyonka kagamba nti amabara gali gorujungu agandi tibamanyire na amakuru Aliguma kuiki ampero ni walisingo Ruhanga Ahabyona mabara gorunyoro nabandi bafuna obukosa gorujungu tikina buzimu baitu mulingo bulike tukora kiona leka kigendere mu bunyoro yaitu abarongo okimanyira abarongo abamuti bakyaba amabara gabarongo nabana bagaruka abarongo babyeta bya stand ate enyuma aho bayire no baza hali musajja mukuru olajja kugamba okay bya stand mali musajja mukuru abantu katubagambire okimwa musajja mukuru niwo omukama kabalega akarwaniraho munaho n'abajungu akatera abajungu bayingaho nasindika boulders nuna mabalega koto kuruga haiguru bano kabatakimanyire nigatera butera kunaliyo no buyingiro buliyo abantu bayina kumanya nti kuba nogonza obuhangirwa nabwawo tikikwihaho kuba noenda na ruhanga wawe tikikwihaho ndi munyadini muno ndi musajja mukusitayo kyonka obuhangwa mwendera kimu okwene so nobugenda ebintu bino tubisomesa bonze mu church mu maramizo mu mizigiti kigamba okay it's important oba kuba program y'obukama bakagibazaho no mu maramizo omuzigiti bakagamba nti obukama butegekere kintu kalebe na kalebe runda aliyo empako festival tusabira abantu basagike obanza kuba munyoro so is so important no kano organizinga tugezinka nkura tozine za amani na ba bishop wabo na ba pastor babo bakwebembera amaramiza kikoro Obuhangiranwa kandi kitukusa kukoraho our music music yaitu egenzere nefwa traditionally rundo Obuhangwa bwaitu ari ebintu binge biturabya mu bizina mu nzina changa ari ebintu binge biturabya mu kuganikya kukoyikya the proverbs and riddles ebintu bino bigenzere nibifa total ekatusagikaho enyuma omwaka goyo kuandikaho traditional music mu bunyoro hano acholi na hand na lur na ifobuliso kutwandika a lot of traditional music endangered music actually arono musajja mugezi muno wa masinda wa moita Dr. Kahunde manyo mumanyire musajja muzini aina na doctorate ye mu music traditional music twahandika baitu kwesanga nti our music is dying so kiro kimbali tugamba abanyoro amazina ganyu nibugara what is your music it is dying I think we need to document and to practice recommendation is abaire mukatabaka twandikire zikabanti katufune opportunities irundi hali tukusa ku practicing irundi abekulembeze bete these traditional troops performing at events o managing a figo tiniko aliye kivuru ekiteirweyo katuete figo munyoro waitu wanu beta bino traditional band traditional troop ebeho amazina baitu gabegenzarwa the authentic music it is really very important ugamba nti abantu nabo bakumanya nti our music is fun ebintu binakuba ni binyuma ntunyumirwa nyowe ingenda ho muno mu club obundi gumu na gumu
kinyumira muno omba kyoli okuguru okimanyire batera amazina genzaro mu club by the way bainda muno amazina gabo muno kandi manyire bainda muno mu club zaitu hano Masindi club zaitu hano Kiryandongo Kagadi n'abatoro babaire bakiyali kurungi oiro these days bagenda ibi baruga mu ngaro but bicyara abatoro nabo babaire muno amazina gabo genzara bari kurungi ingwati aizirege troop egenzera arrows traditional troop abantu bakusigara ni banyumirwa ibo baragiyayo. That is even because tradition troop says by the way nkwenda kusima abantu abakutekanize emikora abakusinga nka okweranga biki bakusinga babayo batogenda kuno paramaradi you see okay but you ebintu nkebe and yet or someone akabanangambira orunye guru it is a story. Yeah, story. It is tugambire ginyumyani it can take some good means. Abantu mulingo batandikire niba enyunka omonyire the traditional brew niba sambe bitoke ebyo abokuba orunyege rulimu stamping ebitoke ebyo rundi you know those bananas niba samba omukyara kuli na wine ebyakoraho hati by him like a rhythm obagenze ni basamba ebitoke ebyo orunyege rwatandikiraho it became fun batandikiraho omwengo bugwayaga era ni bamalira ni bayisana nkabakora abakusamba but it is a courtship dance abantu nibo bafunyaga no kuswerwa very interesting but it is a whole story of course but buli kinte kitwakoraga bunyoro hano ta very interesting hati alimo abahandikiro by the way orunyege alimo abalengero oruhandikaho. So these traditional dances I think tuina kuzimukya abantu bazimanye corporate companies ezikuija tuina kuzencouraging as take sente mu our traditional performance abokuba the culture should be interesting mulingo ngambi if it is not interesting it will be boring kandi abantu bajagamba no ebyo byeira but if it is interesting I think people bajakigonza abantu bajakigonza ekindi ekya family ekituwege ntuwazawo the focus now should be on the family also family zaitu mulingo ziri tizitu muno mani promoting a culture yet family is the foundation of what we are talking about tukoze tuta kumaking sure at family level at community level culture is passed on to the young people abana baita bamu bakusomera Kampala omwaka gwona etamu 3 zikutwara ubuchweka nsanju na butano rundi 8 habuli 10 ito abana ntuba nabo ajja kusanga orumuro rukubanza bayiziro bayire na wiki 3 wiki 2 hati abana no baraba exposing arundo barabateka mu ebikorwa bine ebimu bitutakwenda kubaza hano omwana tajja kubana roots kwange ebintu ebimu habo kuba bambi tomwegeseze the culture intabanyoro bino tutubikora bino nibyo tukora nto omwana omusyo bokura oswerwa rundo musajja bokura okora ki oswera omuswero mukazi omukazi aswero musajja mukazi that is why kiri kyoerane kyogambirege kisa nayo ebe strong mu masomero gano bakuba tali kunomoka at least ajja kusanga bakwisana nabo mu culture mu association ekuru Bwaitu kisati manyire bwara era penetrating secondary schools za Kampala obwera alemwa eje hano bunyoro secondary schools agabunyoro hano penetrating ekimanya ba directors abamu bakwendeze kisa kuba na roots hano ekimanyire twina ba director ba masomero abarungi hano ije kirungi hano bunyoro Kuruga kuli Karuma mpaka Muzizi amasomero gantu tuteko focus kumekinga shwanti culture eri mu masomero abo kwaito tutakikole tugenda tutakire family tugenda amasomero tugenda universities abantu abakuru nabo begesebwe about their culture abo kuba no bara kwa pointinga kwa minister wa culture mu kingdom yaitu mukuru Julius otabaire ne exposure Kuruga hansi ya culture bajja kusanga gasani ogitunze ojja kubota manyire ne kyokwebembera ojja kubota kikenga Kuruga ekindi arokinde kibeta museums museums niho bisakwa eyindiro eryahuro soto eryahuro yebintu byete bitukoyesanga abanyoro our artifacts
Bunyoro hano timanyire umanyire museum zinga. Someone akulenga okole ekintu ekyo I've seen one nanka Nathan Kitwe wa Kibingo akulenga okukola ekintu ekyo but literally tikibayiromba itakitana ekimanyire aroho endi aro museum ende eri Kagadi yao URDT ya Musheshe ya Musheshe aroho museum endi oyiroho ikagenda ngene efuna mu buzibu ya Bursa Afrika Rugaba of course aronya myaro egere special ya itu hano Bunyoro Bugungu hari Bugungu Heritage and Information Center bainaho ya Bugungu I think I've covered them ya Bugungu you have yes Wilson niwe leader wabo balengereho Bwaitu we need more of those museums zikutuyamba okuwa na reference points Bulingo tanakige ningamba nti if we don't have these reference points then tujja kubaza culture abukuba cyo kubazo nicyo kyenyi hari tukugenda ojja kwesanga nti ebintu binu bitakiyazuka ati like, I will give an example hano hoima mtauno otoizege sekuru tekupe ensekuru otoizege emengo nja kwabuza isenyewe so I think museum mukuru kwahule ebintu nkebi abantu nabo babirete enkoba ebitatukira kubirura mukweranga bitaro enkoba ate omuntu andajja kwabuza banukani benda mu nebintu bino that is our culture we need a reference point kike kikwahukaniza na omuntu ondi olulimi rundi kiki kwahukaniza atali face yawo ingu aroho kino kyobukama Bwaitu kino nikyo tukolesanga kino nikyo twakolesaga no twakikolesa hati we need those reference points we need museums they should be worked on they should be promoted bonzo waraje bitongole bindi nikala ningamba abanywani banga amabaine obusobozi okola ebintu bino abali bitongole bindi ekyo kusatukolera hano Bunyoro kyamani is promoting our culture arowe bintu ebitali nichirundi ebitali ebikusakolebwa bitongole bingi Bwaitu obukama ne bitongole bindi ebiri focused ya culture mandate yabo ebanza inakuba culture nyoti kijja kunyumira kurungi kankugambira amanano tutandikireho esomero kyonka tulemerwe kora ekitufora kiki ekiresera esomero kubaho I get my point tinkonda abantu batagamba nti nyange tutandika amasomero banka no but let us focus on what makes us special as Banyoro first then nibo tukole ebindi twekwasire tukusabikolera hamu like department ya finance abukama is doing well in terms of financial literacy by the way it is really important akwana kutoa Abanyoro tena sent nakyo tikijja bara nakyo tikirikiro Bwaitu katubanze tubeki katubanze tube Banyoro then atutoze esente tusome because this is our route ihangali yaitu Bunyoro obututabe abantu bajja kuyija barugirenka n'Abanyoro hano toza Abanyoro 10 bokwe emirimo batabuze bataro rundi bogambo oli Munyoro kikikole ki oli Munyoro amabara gona okweyagora ujungu tuli Munyoro amabarosa nondasagetuma nondasagetuma ekikati yawe haro ruga tomanyire muziro gwa okusora kutugambira yo abasongurunka basatu enyuma babiri antiwe kandi ukagenda Kampala ukagenda kusoma tokwenda kumanya ngabo kuboko roko ukufuna sente zawe kyonka tokwenda kumanya abawanya abantu baja ali tuli batiro omuntu akumalira yendeze no muntu gonzali wo Ruganda abo kutamanya manye ebintu bino so I think kikuru muno people should understand ekindi ekitwina kora abantu bekole mu mulimo people advocacy people centered advocacy into bokurola ekintu ekisobere iwo kozereho nko Munyoro buhikire bugomegyo byabene temebwa araba jokingire ngu abantu baleke no kwavinga sex kuterana
mpaka bugomo berakola abaragireka goze twagenzere ntujura muhali ate kando ratera abantu 105 bugoma netemibwa hala banyuru bicangire ambeda abanyuru baturaga batumanyire nka basajja bayine emitima n'abakazi manza sajja manzi abo akitu wagenzere ntufeva tutyo ate otaliho niraga kiro kimu ebintu binde bimu okuhuni ya kiro kimu ekikaro kyete kyamani nibagamba wajjakira bya mu rugudu andi nitakora kintu ntichulya byo abasajja beruguru aho n'abakazi apa land their community land wabeni bagitwaro kwa bakoze abakazi kujuramu ati omusajja olole ebere lya mami waawe rundi mami wa mutayi waawe oli musajja mukuru n'olala abantu 12 bona bagire mbakazi ekitinise ekitwa abakazi iwagaruka yokole byambioni tusabikora so I think tuina kuyimukiramo tukolole kisobere tukibaze Bwaitu tukibaze respectfully obukikulema twekule mu mulimo I think Akiiki tumalire ntekanize ebigambo of course tusakutunga ino obwiro obundi tubaza ebintu bino tubisakuwayo Bwaitu of course tuina kubaho ntuterera twimukya abantu emitima yabo tubagambe ekibaina kukora tumalire ntekanize ebigambo bya bikusembere ekitwina akora kiri bibiri rundi bisatu ekyokubanza tugonze obuhangwa bwaitu nk'abanyoro abokwa niki kitufora abanyoro kandi abakikozere mu ibale muno bojonya abebembezi baitu ha levels ezikwawukana habukama abebembezi ba government abakozere ekimukozereho inywena mu ibale muno baitu ngira tikikamazire orugendo rukyali rukoto tugonze ensi yaitu tukole ebintu ebitunyumisa nk'abanyoro abandi obarayija tubatangire baitu omaisoko obuturasigaraho mitwaro 2 y'abanyoro emitwaro 15 etakusa kubaza orunyoro kijja kuba kintu kibi muno kandi tunatujja kuwerekera nkamanga gani mulingo gegenzeni gawerekera so tugonze hangali yaitu tukole ebintu bitusene no kopa ebitu tamanyire tubireke ebyo kopa ekyo mukibalizo mu Nakitara TV tugendera hamirwa yaitu orukopereize rujja tuletera obuzibu obuhangwa bujja kuwa kandi tugonze ebintu ebitungulirize bujjo tutatema buli muti iwo litema buli muti olikyaga okay ngere mwe right so nesende tiziwayo nyo kusemerera muno Kitara TV abo tubungisa hano mwebale muno nke kitongole kya Cross Culture Foundation of Uganda ali nkolera na World Heritage Center ya UNESCO hali nkoro obundi tukusemerera obutufuna nti the media is supporting this is what we really want mwebale muno yes webale muno Akiiki webale muno abantu obagambe bajege na golden kaswali tubayekiro it is okay ezabarozi ba Kitara TV tekaniza tukwenda kuba tugimalira akasumika akaire kanu kwenda kubagamba nti obanza kuba munyoro otaka toize sente otaka kozere kibaitu banzo obe munyoro banzo obe mukiga banzo obe munyankole banzo obe mutoro nikieke kikufora Kiki oli abamanya dino sagamba nti bine bitukubaza ebindi bya sitani biki but no okike ngaruhanga nwe hangire ebintu bino so nkwenda kubasaba nti ebitubalizo hitwena abana bawe okabaha empako bagambe amakuru g'empako amakuru empako zabo zimanyisa kibagambe emiziro yabo atagenzira isomero mubalizo olulimi ruwe orunyoro borutoro runyankolo orukiga amanyi kike sometimes abantu mukwenda kwega munoro orungereza omwana myaka 3 atandikira harungereza atakabalizo orungereza leka yimbiye gorunyoro leka koike buli twikaraga twikaraga hamu ya Kyoto nibatuganikiza nibatukoikiza these days tibiro Bwaitu ikara n'abana bawo mukoike muganiki obaye ebisembo oba encouraging ebintu nkebe yesu kwenda kubasima munaba ikaine mutondera wana wa Ahabyona mwebale munaba tira akasente mwagamba nti leka mutuhondere etekanizo rubazo tinja kuba nimpungura hanu ninyogira sikyo muhendo okwika obutaitaitana ntekanizo zindi Kitara TV mobile
ekatandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo what up people banyita diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yaman Kitara TV kwegesa kumanyisa.